Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakastruck ni Felisa kas babaunan da Hubert. Kat dita, nakayawan adagos kan kuana ti baro. Iti may sang aldaw, inawis ti kasinsin na nga agbakasyon da kuma. Imanugot ni Hubert, ngamnasken nga isurot na dagiti dua ababaunan da. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Ngam iti panagbakasyon da, iti igid ti baybay. Impaksa ni Hubert ti marikrik nana ken ni Felisa. Impagarup ni Felisa nga agang angawlaeng ti baro. Itagagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan na ko man arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat amariribok ti biyag ko. Adda arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton uyan. Tauray na kurapayak laang. Ika gumaak ti makalpas iti panagadal ko. Nasayat dahi tang arapaap mo. Ket, si dadanak at tumulong ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Sir Hubert. Napudnoaken ka, Felisa. Amin ngayong bagakan ka. Nagtawad iti kaunggak. Siyak amay salaang ababaunan. Anak ko rapay. Agayat ka kanya. Saan aday ta tinakitakan ka? No di ka ti kinapintas mo. Sir. Ay ayatan ka. Ket tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Aday ta, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talangan dagiti dua, tamangan tayunton. Nakitak a nagturong da ijay igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan ni Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasan apagang angawan ti gayem ko. Ta syak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni kasinsin Hubert kan ni Felisa. Ha? Day tatipudno, Angie. Sigurado ka? Ay, amangan no pagay-ayaman na lang ti gayem ko. Saan akas taatao ni Hubert? Kinapudno na. Italaeng nga aginteres ni Hubert iti babae. Kasta? Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakitak a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ijabalayda. Angie. Ngamno ita, na in loven ni kasinsin Hubert. Felisa, anya ti inaramid yu kan ni Sir Hubert ijaigid ti baybay? Nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips napasamak? Ha? Awan. Apay ko mga ag lips to lips kami. Kat saan kami mat nga agayan ayat? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Agbagay kayo. Hoy, alakid din. Intan ija igit ti baybay. Inta agbabad iti danom ijay. Makikinamat ta iti daluyon. Jak kayat. Oh, apay. Jak kayat tingumisit. Ha? Norabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapanta aglangoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige, sika nga rod ti makaam mo. Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay adamagam kanyak? Asino dagita tattao? Dagiti dua a babalasang a babaunan niyo. Aka na ayon agumatang itilakok. Ay, jakam mo, pumanaw kan, makasinga ka iti panagpainit ko. Amo, madam, napintas ka kuma, no saan ka akanayon nga agong unget. Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya? Katilangam, kasla Dracula. Mangsursuron ka kadi, isi ka bakit? Saan? Ibagbagak ti pudno. Kan, aday singasing ko nga aramidam.
Tapno ad-adda nga agrup-rupa ka, a Dracula, madam. Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysaya at no ipatirad mo, nga ipangato ti ugod na, madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, a Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linda? Saan ka di ako namiding at daan-dan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw-awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, kat kayat nan nga agawit ak ijay balayda. Tasyak ka naw ti mga awer iti buridek da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, ken kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasan ti ugali dahi ta manugang mo. Wan nga road, sir. Kat jay mo't anak ko a babae, kayat na mo't nga agawid ak ijay balayda. Ngam kaskas day adi nakayat tay asawa na. Papakpakanak lakano ijay balayda. Ay, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaiso, sir. Iso nga idi ko na ni Madam Carla, nga ikaten na kaun kas babaw na inyaw. Kat agparikutak no sa dino ti papanak. Pasensya mo ni Carla, takas tsaya talaga ti ugali na. Ayun, sir, nairuwama kaun. Saan ka pumanaw dito'y balay? Agpaay kalata babaunan. Saan ka marigatan iti trabaho? Gaputa da Felisa kan Angie akatulungan. Pagtitinulungan nyo ti trabaho. Wan, sir, kat agyaman nak iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibagang pedagiti kayat mo aputas, tagatangan tayo. Daloom amang gakan orange, sir. Angie, huston. Nagadun aprutas dagito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayat yo. Ibagayo amin na kayat yo. Huston, sir. Adun dagito ginatang yo. Amang ano di tayo maibos. Sayang. Maibos ko. Sika talaga, Angie. Huston, Sir Hubert, Sir Frank. Ang sublita yon ijay resort. Manon nga aldaw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pailaan. Bayan, tag-enjoy da. Naglalainganan da kita dwa ababaunan. Taba pandala ang agaliwaksay, kat maswelduan da pay. Pagserbyan damat ni Hubert. Isuda, timangyawat iti kasapulan na. Ay, madanagan ak Flavio. Ang mga numay sa kadagiti babaunan, timanggargari ka ni Hubert. Kat ada mapasamak kadakwada, sa paikalay sa iti anak ta. Ha! Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. Awan mabalin mo, numay sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta. Anyo kumatdakas na. Ni Angie, awan makunakan kuha na, tanapinta sa balasang. Adadamanan nga awan makunakan ni Felisa, gaputan na pintas mutlaeng. Jak kaya ta mapasamak ti pagdandanagak. Igusugos ko ti rupa ti asino man amang gargari ka di Hubert. Sir Hubert, duan nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di ba'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tiagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Amang ano saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo amalinisan. Talo akad sa aran. Anya? Amang ano nakakaasi ni Nana Linda, akanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputa nabuntog ka nung agonggonay. Ala, agawit tayo nga rodan, inton parbangon. Wan, sir. Umdasan ti dual daw apa nagaliwak sa iyo. Sige, sikat matungpal, boss. Sir, pampanunutak lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawusda. Sapay inaldaw damat nga rut arumuar. Ala, wanen. Agawit tayo niton bigat. Ala, mapantang arot iji-igit ti baybay. Ipapastatag lang oy. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir. Nagma
mayat at talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat amoy buyaan dagiti daluyon. When kayat ko ti makikinamat iti daluyon. Ang mabutengak. Amangan no iguyod nak nga ipan iti tenga. Mabutang ka? When sir. Nangruna, katsyakmat nga rod amo ti aglangoy. Ala, umay ka. Kipinan ka, tamapanta iti ayan ti daluyon. Ay, saanan sir? Tsak kayat. Umay ka kit din. Eh, Intan, iggamak ti imam, tapno saan kang agbutang. basta di nakibatan sir. Wen, di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ka. Kitanda Frank kan Angie. Naginigam da iti ima. Kat makiay-ayam da iti daluyon. Anya di kayat asawon ti panagigam da iti ima. Nag-holding hands da. Awan mo't dakas na. Kayat ka di asawon da ita nga isudan. Kasi tinamunak, awan dakas na. Ala, umay ka? Mapanta iti ayan da. Ay, diyak kayat. Dito yak latan. Sikat ti mapan. Tabuyaan kayo latan. Mabuti nga kiti daluyon. Kumpet ka kanyak. Tapno mapukaw ti buteng mo. Ay, saan nun, sir? Alakit din. Intan. Sir Hubert, ang mga numaibatam ti imak Ang mga nuyanod na ti daluyon. Di kagdanag. Saan kang ibatan? Ay na, agbagay kayo matgayam adwa. Sir Hubert, Felisa. Huwag nga rod kasinsin. Agbagay kayo adwa. Ureda kayo ka ni Angie. Agbagay kayo, met. Ayos! Kumusta kayo di talikod? Kasinsin Hubert, Felisa. Uy, nakasadag ni Felisa iti abagan ni Sir Hubert. Sakat si aarakop mat ni Sir Hubert kankwana. Kasinsin. Si kaman matiag maneho. Tadita kami man matlikod ka ni Angie. Kita mo kiti panagmanayhom. Wen, sige kasinsin. Enjoy! Nakadanon tayo dito'y balayo, kasinsin. Uwan ka sinsin. Ala, dumsaag tayon. Sir Frank, dumagas kabiit, tamang isagana kami ka ni Angie iti pagsangwan yung kasinsin. Agmerinda ka pa, isakbay nga gawit ka. Ay, kasladyak kayat apanawan ni Angie. Si kakit dimot. Kasladitan agkita. Ala, dumsag tayon. Nasayaat mo ta si mangpet kayon. Hoy, da kayo ababaunan. Adaywan nyo dagiti agkasinsin. Madam? Bili ni Sir Hubert, amang isagana kami iti merindaon da iti paraangan. Sakbay nga agawid ni Sir Frank, madam. Ha! Nagpaaram kayon samot kadakwada. Ay, uwan, madam. Boyfriend ko ni Frank. Anya! Agraraman ka talaga babaunan. Ay, madam. Saan asyak tinangaram ka ni Sir Frank, No di kat iso tinangaram kanyak. Agayatak mo't kan kwa na. Iso sinong bata kon. Agraraman ka talaga babaunan. Sika, may kamang iti pamilya da Frank. Amay salaang ababaunan. May sa kababaon nga agpaiso, madam. Ngam, napudno, ti panagayat ko ka ni Sir Frank. Tapno amom, pagayayaman na kalaang. Sige, madam. In kami pa iti kusina. Tamang isagana kami iti pagsangwan da Sir Hubert kan Sir Frank. Ala, agawaan nyo. Taamangan numatattekandan nga agururay. Frank, sakbay nga agawid ka. Kaya't kakasarita. Apay ka di, auntie. Pudno ka di. Nga adan nagkinaawatan nyo kani Angie. Ha? Kwa, auntie? Ibagam ti pudno, Frank. Kwa. Di kay agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Oh. Kunakon ka takas na ti planom. Tidang nga babaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie.
Pudno nga ta, apagay ayaman laang ni Frank, ni Angie. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.